Sinjuri, naslu għat-tini round. It-tini round dawk li jiklu healthy. Pa' Sinjura Rosalie minn Pembroke li ġiet toqgħod is-sawt. Sorry, I came to this house because of my husband. Kollu sew? Yes, isma, Il-baby. ma xaħat li jista forsi jgħini to get my baby in, no? Ija, għanna Sinjura, għanna l-kurnuta għek. Come, Mr. Cornet. Kem toqod li naqaw għan imbuttaħulek minn emmorra, ġej. Coming. Sorry, Tom. Sorry. I'm coming. No, Jerry, naqal portira, please. All right. Okay. Marel. Thank you, Cornut. Thank you. Thank you very much. Thanks. Thank you. Thank you, moħellu dak il-Cornut. Is-Sinjura Rosalie għadu kif kella baby. U rnexxila treġġalura ġisima għalli kien qabel. Billi tikol healthy Bil-Plan H, with Plan H, yes. u bħafna eżerċizzju. Mil-banda l-oħra għanna persuna. Skużani. Mil-banda Wake up my l-oħra. baby. Skużani. U mil-banda l-oħra għanna persuna li taqgħu tqum minn dak kollu li tikol. L-unika eżerċizzju li tagħmel li wara xi parti timxi sal-McDonald's. Sinjuri, il-Fazzi! Shut up! You're gonna wake up my baby! كلمنا بالماضي عشان ما نفهمش. You're gonna wake up my baby! كلمنا بالماضي عشان ما نفهمش. Niddejjat ajumuli! مالا مش بحالي فازي. Please! And fight! Hey, tell them how you changed your life, kif biddilt ħajtu. ندوم دال-aeroplane. No, it's not an aeroplane, it's an aeroplane, because it's an aeroplane which goes plane. Ajru għax kun flajru u plajn għax meta jitlaq minn fuq il-lajn. Itfall għadha ċilla. Ejja, Roberta. Ma dak kont qiegħed fuq xogħol jiena sejjer Ibiza. Are you working in Ibiza? Batuli għax jiena naħdem hawn Malta ma ta' drenaġġ. U hemmhekk maġbax sistema għandhom Ibiza. Kulħadd ħara mejjed minn flus fil-għaxija. U mort Blair Malta, kien id-doppju tal-flight, u ma ngħid ikun qed ngħin il-pajjiżi meta insifer Blair Malta. U ġiddi, waħda, l-air no sex. No, it's not an air no sex, it's an air hostess, because it's a hostess which is in the air. Air no sex, għax ġiet waħda laqqasek kull aħħar mara mantija, zmaguta waħda ta' There was probably kien daħħala minn fi żmienu bħala air no sex. U dejjem bdew jaħsbu li ħadd mutu ma jtux is-somma. Ma da zmaguta, U ġiet u ġabit li il-bazzun. Int fajt bil-qiegħda, il-bazzun kien iktar fisk minn dil-mara maċ. Int fajt bil-qiegħda kif qed nikdem l-ros u l-bazzun. Nara l-Rosalie li kellha l-dak il-ħaġu. Id-dalla huwa bl-annimali fl-ajruplan. No, you have to have a passport. Kellha l-da ma nafx x'inhu. It's my baby. Miktar minn baby ferħ. Oh yeah, I'm really happy with it, yes. Sew, eżatt, daħed. U insomma, u tantu wikraħ illi qatal l-aptit għal dak kollu li ju tajjeb. U daqshekk, biddilt ħajti. Daqshekk McDonald's. It's not McDonald's. It's McDonald's. You know why? Because there was this guy with this funny little head and the clown and he's... Leta, jena kif impoġġi bil-qeda u nikol il-ċips ngħid il-McDonald's kemmu tajjeb. U anka biddilt kollox, qabel kont nkun qiegħed xi parti tal-Heaven imqaċċat, ta' tinġe, ninżel, u nsib xi erba' minnkom żibluni hemmhekk ukoll, kulħadd qed jipprova jiġi ftiegħu. U kont imur drive-thrus, naffastu l-buttuna qatt ma nifhem kelma daqs kemm ikun ħara. Hi, welcome to McDonald's. Did you know we have your Ġieli kont insirħara u naqbdilha mal-speaker, served all day? Insomma, mbagħad kont nidħol ġewwa mmur nordna impoġġi bil-qiegħda u nikkol il-burger
u żejt jkun fih il-burger tibda tħossu jidħollok ġo sistema u jibda jġibek ftijak mal-ewwel. So you're going to McDonald's Le. again? Ijat clean. Qed immur dak in-naħat tal-airport nagħti il-pitlur biex It's nixxenna. not pitlor, it's petrol. Piet, għax inti ddaħħallu piet ġu l-lor. U jgħid li da tal-pitlur, għalledi? I'm ready, Isaac, I'm Le, le, ready. le, il-pitlur għalledi. Already? All U dak right. qed għalledi u jena nixxenna għal dawk in-nies illi għadhom jistgħu jiklu il-burger sant il-McDonald's u l-McFlurry u s-Sunday. Għalfej jesemmuh Sunday jekk tiklu minn Monday sa Sunday, Xi tittamel issa ramat li bdaw l-affarijiet tal-ħelti jew. Oh, yes, I have a bar for you on the bar, Ali. Or a bar. Here, the healthy Aħna bar. darba qalt li jekk tifjakka waqt parti kula, tatni waħda minn daw is-serji l-bar. Ħatta kont ħanifga sa keyboard ġanet li ġuħalej. Ditti kbir li jekk ara, u kont ħanifga biha u anka li jisimha bar. Bar mill-ftit mezz naf, bar equals Haniker, Haniker times 10 equals fażi ħara mejjet, U meta tkun hekk żibel, ma tkunx tiddaw l-affarijiet tkun titmur tixxi maduma manant il-Maxims. Waħda bit-salzettu bil-bajt, l-oħra biz-zebbuġu bil-mushrooms, tagħmilhom ma' xulxin sandwichek, tpoġġi bil-qeda tikkulhom u biż-żejt li joħroġlok mill-ġeb taħalqek biss. Tkun tista' tagħti service il-karozza kollha. Islek landa tal-5 litri tal-Castro. You shouldn't eat this stuff, imma it's really unhealthy. U eh? missa kan kallil dak it-tiħna. Għattieħ jinti naqa? No. Is-serb landek No, hemm? no, no. Jew għadu bil-ġlieda l-roża. No. He's on breastfeeding. Breastfeeding x'inhu? It's breastfeeding, it's breast. Breast. Zejza. Mela għalhekk jidher mixrub. Hey, Fas, jiena żejżaq tajta wara xahar. Għax ommi dewqitni l-lakrima vejtis mal-gazaza mbagħad qlib fuq l-imbejt minn but you shouldn't give alcohol to the babies. La, Sa, la. no alcohol to La, la. babies. Għax jamillom ħażin. Tiegħek fuq il-ħalib ta' żejża ma xorta ħażin daqja. And another thing, you should never eat late. Għat mandek tikol when it's Gidba late. oħra di. Jekk mhux suppost jiekol billej. Mela għalfejn fil-friġġ jagħmlu lek bozza biex tara? And tell them about the training. Yeah. He's going training, ta' cross training. U eżatt jismu, għax wara ġiex minuti kun isna l-imsallab. Ma drugu. Xaħjar, you go there, minn flok toqti kol il-pastizzi li tikol. Għalek immur jena training dal-slex xieġmielu. Dan nisa sor il-bdu daw tal-Adidas u tan-Nike kullu xi sleksjat. Umbat nuqot fuq wara net tal-klassi u werħilhom ħajamlu l-squirts. Mux squirts, it's Patata squats. u pastizzi umbat il-plunges. It's, Kollox eżatt spjegut, Imma, durilu, dawarilu. Sanda wallek li. Dawarilu. Look at him, mux his dinner. Tiner kont nuqot inxommu qabel imur il-party. Fazi! Oh, there you go. Tafx najt jien. Wek najdlu, anka husband. Najdlu għek għajmu titbennu. Ek najd l-għala rawsa jena. Xalli fejdi. Ħarraqdu jen is-serb. Okay. Ġieli provide bil-flaut. Flout? What's a flout? U għajja, kellek it-fallu ma tafxinu flaut. Mor, itla. Aħjar, I'm not gonna be long, ta' Aha. Għax għandi ritrat. Eh. As soon as my baby came out of me, they took a picture of him. Okay, hello. Il-ħanżira. It is on Mekki, appropriate. Uj, Għamma namilu frame. għazel frame sabiħ, ta? Yes. Ħalli għalban jgħidu il-frame sabiħ. Għaw, hi, għaw, sabiħ. Oh, ejja. Iqaf! X'tagħmel? Hi, tal-kitarra! Hello? Ejja! Nkantawlu Nesri Line. Fazi. Nefseri raħ. Nesli Line. Ek jajdowla. Ejja. Xan kartawlu? U jien nafjena Zombie Nation bisu. Ħanajtek. Ma dik naqra qawwija. Ma jena ġili mur aftara u għalzat ħabib tijaj u biex nkunu nġejjin aftana. Jitfadik ta' Konki Renġi.
tkun imma garustik. Akustik. Ek, bil-mod, jisa ma ġibek xħara, ejja. Ejja, flimkien. Bil-mod, ja. Tijom, 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 tijom. U tfajla ħoblot u matna l-ħad. Ankax missiera iti-jili biċċat. Sa dak il-jum tal-Mater Day fej bdiet tajjat il-baby ġej! Kulħadd. Tijom, tijom, tijom. Anka tijom flimkien. Dħalt magħha fl-operation room u għad nara tan-nurses room. Sakemm fl-aħħar rajtlu r-ras. U għatoj, ta' xinu dal-baby fwas? Tijom, tijom, Sejja, stretskirt. Ta' xej provajt l-ura nimbuttaħ. Mux bħal tal-li sostista tilli tornaħ. Kelli inżommu u inrabbieħ. Għax għal-kem ikraħ jintajt xandi bieħ. Naħseb raqat, ta' raqat? Mala tijelu? Tijom, baby, tijom! Tijom, baby, tijom, tijom, tijom!